अहमद मरोब अपडेट खरा थमजगे उखरुल यूनाइटेड नागा काउंसिल की शटडाउन सपोर्ट तौखिद्रे उखरुल स्टूडेंट पार्टी मैम UNC नन कोऑपरेशन लाउथोख्रे मणिपुर हाना सेक्यूरिटी अवाटप लेरंबनी हजुक्ति कोब्रा बटालियन अनि लाक्लबनी फिवम फगलनी हाइना गोविंदास कोंथौजमना फोंदोख्रे नागा तरुक की हक्सांग मतत कखिबा मरमना मसक येंगा आइडेंटिफाई तौबा ngamdre ड्रेस ता येंगा आइडेंटिफाई तौबनी असिबा हक्सांग लौखिरोय आदम चेयरमैन कोनसाकुल नागा मिजम तरुक हाटपगी केस पंथादा इन्वेस्टिगेशन चथगदबदी गौरव गोगोई नागा मिजम तरुक की मिहाटपो मेघालय अमसोंग नागालैंड की चीफ मिनिस्टर सिंह नाकन बमोंग द कंडेम तरगली ममंग थागी तरागा हुमदोइदा कुकी दारुसिंग ना ममित अमसोंग मखुत पुलगा फादुना पुखरगा नुमित कयानि चुपना मरी मखोंग खंगदन लेरखरबा मतुंग थासगी मापनदा नागा विलेज गार्ड सिंह कस्टडी द थमलखिबा कुकी मिचम तरागा मरी थादोरखिबा नुमित का हेक थंगना ngarang नुमित उंगमा मतुंगदा लैलोन बाइफाई खुलगी मफम अमदगी कंबाइन फोर्स ना सिबकचांग सिंह ओइना फंगखिबा नागा मिचम तरुक पु मिहाथि ना हाटपगी थौदोक मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड के संगमा अमसुंग मा का फम मानाबा नागालैंड की नैफी रियोगी माइकैदगी अकन ममोंग द कंडेम तौरकली थासगी मापनदा कुकी मिचम तरागा मरी थादोक्ट्रिंगै अमसुंग नागा मिचम तरुक की हकचांग फंगद्रिंगै की मांगोइना स्टेट अनि असिगे चीफ मिनिस्टर सिंहना मणिपुर की यूनाइटेड नागा काउंसिल अमसुंग कुकी इनपी मणिपुर दा अइबा चेरोल सिंह पिरक्तुना फुरुप अनि मंगना फाजिन्दुना थमनरगलिबा मिचम सिंह अथुबा मतमदा टेक तकाइदना थादोकपियु हाइदुना अपील तौरखिबनी नागालैंड की चीफ मिनिस्टर नाइफी रियोगी माइकैदगी थौदो असिगे मतंगदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहगा फावबा वरी साबा खक्तनातना इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की मकोक थोंबा ऑफिशियल अमसुंग यूनियन होम सेक्रेटरी फावबगसो वरी सादुना थौदोसिदा खुद थिंजिनबिदुना मराल लेजद्रबा नाकल अनिमकी मिचम सिंह थादोखनबा थबक पाइखतपियु हाइना तक्सिनखिबनी चीफ मिनिस्टर अनिना अपील तौरखिबा अमसुंग मरी लेनबा यूनियन होम मिनिस्टर अमसुंग मिनिस्ट्री असिगे मखादा लैबा यूनिट सिंगे ऑफिसर सिंग तंगनखरबसु कुकी मिचम तरागा मरी बुदी टेक तकाइदना थादोरलगा नागा मिचम तरुकी नासी बकचांग ओइना फंगखिबनी नागा मिचम तरुक पुमियाथि ना हाटखिबसि हकचिना लवी अमसुंग याफम थोकते हाइना कोनराड के संगमाना फोंदोरखिबगा लोइना मिचम तरुकी इमुंगना मायोकना हौरिबा अवाबदु सरुक याबा फोंदोरखरे थवोंग असि वखल यावदबा तमथिबा बैलेंस की थवोंगनी हाइरादुना यूनाइटेड नागा काउंसिल ना वरी वताई सानादुना नुंसी चानाहनबा अमसुंग इंग तप्पा हंजिलहलकनबा होनरिंगै की चरकता नागा मिचम तरुकी हकचांग सीना फंखिबा सिना थमोई कायहले हाइखि अमरोमदा नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नाइफी रियोनासु थौदो असिबो अकदमा मोंगना कंडेम तौरदुना ख्वाइदगी तमथिबा अमसुंग मियोइबगी मिनुंगसिगी वांगमदा लैबा थबकनी हाइना यानिंगदबा फोंदोरखरे चेरक्सिदा लोक सभादा ओपोजिशन की डिप्यूटी लीडर ओरिबा अमसुंग असम प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट सु ओरिबा पार्टी से लुचिंग गौरव गोगोई माइकैदगी नागा मिचम तरु हाटखिबगी थौदो असि मिचंग मिखाई नाइदना अमसुंग मपुंग मपान फाउना उहनबा इन्वेस्टिगेशन अमा अथुबा मतमदा मरी लेनबा ऑफिसर सिंगना चोथादुना मियामदा जस्टिस फंगनगदबनी हाइना फोंदोखरे थवोंग असि हकचिना लौबा ह्यूमन ट्रेजेडी अमनी हाइरदुना लेखिद्रबा मिचम तरुकी इमुंगना मायोकना हौरिबा अवाबदा थमोई सेंगना सरुक याजरी हाइनासु फोंदोरखरे हुइचिंगनाबा वाहौदगी मियोय अमा थांगना थिंदुना हाटखिबा केस का मरी लेनना फाबा मियोय मरी पुलिस कस्टडीदा यौख्रे मयुमदगी हुई अनि पुदुना वर्किंग चटखिबा चिंगा मखा खेत्री लेकाइदगी देवजित खेत्री मयुम निफुगनी थोइगा लेकाइ असिदा मिनाबा मियोय मंगागगी मरक्ता खना चैनाबा थोरकपदगी थांगना थिंदुना सोकपदगी कृपादर्शिनी एडवांस हॉस्पिटल लायंगनखिबा मियोय असि लेखिदबा थौदोकी मतांगदा सिंगजमई पुलिसना लौखतपा केस का मरी लेनना फाबा मियोय मरी पुलिस कस्टडी रिमांड लौख्रे थौदोसिगी मतांगदा ngarang ayu pung 13:45 rom tarakbada lekhidraba देवजित की मयांबा खेत्री मयुम दीपक निफुका मापन अपोपा KSH जुगेश्वर ना सिंगजमई PS ता कंप्लेंट रिपोर्ट अमा फाइल तौरखी रिपोर्ट असिना हाइबदा ngarang ayu pung 9 lom tarakbada lekhidraba मनाउ नुपाना हुई अनि पुदुना वर्किंग चटखिबनी अदुगा अयुक पुंग 9:45 rom tarakbada mahaki पुकी ओइ थंग मसरुक थांगना थिंदुना सोकलगा हलखिबनी महा खुदकता हॉस्पिटल असिदा पुखतुना अरुबा फिबम द लाइकनखि हाइबसिनी मांगना वर्किंग चटखिबदा चिंगा मखा खेत्री लेकाई की नंबोल मपाल कम्युनिटी हॉल मनाक्ता सलाम सरन हुम्फु अपोकपा लेखिद्रबा एस निमाई चान महा की मयांबा गोजन एलएस तातोन हुम्फुगा मंगा मचन नुपी प्रेमिला अमसुंग सरन की मचानुपा बोयगी मचानुपा हदसन गगी मरक्ता खना चैनबगी थौदो असि थोखिबनी हाइनसु वाकतखि कंप्लेन असि मतुंगिना सिंगजमई PS ना केस FIR नंबर 1436/2026 अंडर सेक्शन 109 by 3512 11823510331 BNS रजिस्टर तौदुना लौखतखि लोइनना थौदो असिगा मरी लेनना पुलिसना फागतपा सलाम सरन मयामा गोजेन सरन की मचानुपा बोय अमसुंग बोयगी मचानुपा हसन बुंगसे पुलिस की माइकैदिगी CJM इम्फाल वेस्ट की कोर्टा नुमित मंगानी की पुलिस कस्टडी रिमांड पीबीनबा प्रेयर तौरदुना पोथोरखि
Puliski pereer asida kona so ayaba piduna makoy maribu police custody remand tawkhre hairi amanomda fibam luna sokhiba Devajit layengbada kanba ngamdana laikhidre hairi nupagi hostel da nupi ama siduna leiramlei Varanasi Sarnath area da laiba boys hostel amagi staircase ta masagi chahi taragama pantangaribi nursing tamlibi maheroi nupi macha ama chignaningai oiba mongda siduna leiramlei Varanasi police ki maikai digi thokpa statement amagi matung ina thodo ase haukiba yumsa kaisa numita thokhibani Sarnath area da hangba boys hostel amada chignaningai oiba misi da siduna leiramkhibi nupi macha adu Sif Surgical Nursing College ta mahai tamlibi mahere amani laikhidrabi ki mapabung adu police department ta thabak tawba mioi amasuni hairi Laisangdagi murti huranba mioi ama fakhre North Delhi da laiba Hanuman laisangdagi laigi murti yauna tongan-tonganba mamal tangba pochai kaya huranbada chenaba mioi ama Delhi police na fakhre Delhi police ki maikai dagi thadorakpa statement amagi matungina haukiba tha asigi ahumda North Delhi ki Hanuman laisangdagi laigi murti yauna tongan-tonganba pochai kaya hurankhibagi thogdoka mari leinana case ama file tawduna thiba humbagi thabak chathabada huran potka konana hariba masagi chahi kunga mari rom suraba mioi adu mai pangna faba ngamkhibani haina phongdoragli taruk kanana hatpano athubada puthokadabane Adam Naga taruk minungsi leitana onnaiduna yamna tamthina makakkakuna halamagi thawong yamna pendi kanana amadi kadaida halamano haibadu state lengana thubada puthokadabani haina Naga taruk yasibak chang masak khangdongna bahonabada saruk yakiba konsakugi chairman Dirin Mai Adam na phongdokre Naga taruk yasibak chang laukhiroi Kuki sing migi wakal chenre asuk tamthina hatpa sinadi makoi mi chage haibagi wakal leibra chingnadaba ngamde yamna tamthina hatpiramba maramna masak khangdongna bahonabada awaba oiki makoina set chakiba firol Yenglaga masak khangma ngamkhibani haiki Nakalarmaromna Naga micham taruki victim family gi mari mata oriba Wiringang Jiliu Chawangna Deputy CM Nemchakib Gen Fagadavani Haina Home Minister Govindas Konthauzam the Taksin Kray Wafamasi Jenims the Home Minister Laktuning Ingsin Kiba Madam the Fongdo Kibani Haujik Toli Bataudo Asina Konsa Kulamani Lailon Wi-Fi Kuki Kul Ani Asi Matau Karam na Muhana Thazana Balerekani Khangdri Konsa Kuldagi Lailon Wi-Fi Fau Bachat Pagilambi Asida Kul Kaya Ama Fauribani Ngasi Konsa Kulgi Kunja Singda Siguma Taudo Asi Togli Basina di Matang na Kanagi the Tokloi Tambangam de Hariduna Langana Ngasi Fau Batogli Bataudo Asiga Mari Lainana Chenari Lalon Wi-Fi khulgi nupi singbu faraga wahang pahong tawbiu haibada lengang na tawbidaba asimak laibak thibani lenga asi kayamuk yamna solabagi haibasi masak takli haina pendaba phongdokhi Amaromda Naga micham taruk hatpada chenaba sing athuba matamda soidina faduna logi matung ina chap chaba action lohut kadabani haina Home Minister Govindas Konthauzam na phongdokre Wafam masi laikhidraba Naga micham taruki imung manonggi awaba saruk yaba oina ngasi Jenims ki Miral sangda lakpada mahangna paumi singna phongdokhibani Minister Govindas na makata na hai thiba khangna leirakiba mioi singa sigi khongul liduna security force na mamangdagi hauna operation chathaduna lakhibani state asida security force matik chana leitabagi phibam adumak leiduna lakli handakta CRPF ki Cobra battalion ani state asida thunglare battalion ani asi deploy tawrakhibadagi phibam khara farakhibani thajai State asida ahenba security force kaya thajilaglabasu miyamna lengakta mateng pangdraba amadi hingsa gi thabak leptrabadi fibam fagalakpa ngamloi micham miyam pharba matungda tamthina hatpagi thawong condemn tawi thawdoksida chenariba sing faduna chapchaba action lawgani haina sumakha takhi Amaramda ex-chief minister Nongthomam Biren na hai lengang na thubada action lawkhatuna mara leiba sing faduna chairak piba mathau tai hojik Manipur da thengnariba khudongchadaba sing balance tawraga ingtapa purakpa ngamloi situation asigi matangda wari sanaba changi lengang na su ingtapa hanjilaknaba yamna kanna honabasida praja miyamna su khusamna duna chatminaba mathau tai haina sumakha takhi US Iran amuhana kanna kamnaba Houkhre hana tawnariba ceasefire kaibagi fibamda laikre Nongchup thangba Tehran Fars province Border Abbas Kesam Island, Kisminab amasung mayay thangba Isfahan gi mafam kharada pokhaibagi makolsing takhibaga loinana US amasung Iran gi marakta tawnariba ceasefire adu kaibagi fibamda laihanduna Iran gi kha thangba lamdamsingda air defense system activate tawkhre haina Iran gi media report singna phongdokre United States ki military gi Central Command sanagomna Iran da tongan target kaya marumda attack sing tawkhre haiki US President Donald Trump amasung mahaki war secretary na Islamic Republic ki mathakta Hena kan attack tawnabagi warning tawkhiba matung thunamak US military gi wafam adu phongdoklakhibani Nakalani kamna rakhiba si thangna numinini sukre US ke attack sing adu gi paukhumda Iran gi Islamic Revolutionary Guard Corps na US ki khwaidagi nauba attack sing adu gi paukhumda Kuwait amasung Bahrain da laiba US ki base singda attack tawkhre haiki Operation Anida Ali and Ahmad Air Force Base da US Army ki maruiba target taragani da thakre haina state na chalaiba IRNA na guards na phongdorokpa statement amagi warol paladun haki makoina
Said E-Service-ki madudasu thakre amasung thugaikre haiki Iran-gi mediana masigi mamangda Bahrain-da laiba US Fifth Fleet aduda Iran attack tawkre haiki. Hormuz mapung fana thingjille Iran US attack singi matung Iran Strait of Hormuz ta jahaz pumna mapung fana thingjille haikre. Maroi basing lambi adu fauduna chanaba honarakiba jahaz anida Iran-gi military na attack tawkiba matung Strait of Hormuz aduda changlakpa jahaz khudingmak target tawragani haina ngasi sagolse numita makhoi military command aduna phongdokre. Sagolse numita Khatam al-Anbiya kamana haiki jahaz makhal pumnamakta hojik Strait of asida mapung fana thingjille hairaduna Strait of Hormuz fauduna lakpa jahaz khudingmak target tawragani American yeknaba aduna hanna ceasefire huairakiba matung makha taba notice thoktriba fauba Strait of Hormuz thingjilagani haina command aduna haiki Persian Gulf amasung Sea of Oman da khamduna leiriba jahaz amata madu thadoktuna chatanaba aikoina warning tawri. Strait of Hormuz tamna changsilakpa tarabadi madu yeknabada tengbang moina lawgani haina Khatam al-Anbiya command aduna haiki.